ба номи худованди бахшандаи меҳрубон, бо арзи салому дуруд бозам МТ85 аст, меҳмони кошонаҳои шумо. мо дар ин видео яке аз хӯрокҳои машҳур ва маъруфро барои шумо нишон медиҳем. ин хӯрок ном дорад долма. долма яке аз хӯрокҳои дӯстдошта ва маъруф дар ховари миёна ва манотиқи атрофи он ба монанди Балкан, яъне Болкон ва Кавкоз, яъне Кавказ ва Русия ва Осиёи марказӣ мебошад. долма калимаи туркӣ аз калимаи туркӣ гирифта шуда ба маънои пуршуда аст. яъне долмаро метавон мухталиф, яъне бо баргҳои ангур, бо капуст, яъне карам ва қаламфури ширин, мо болгарский мегем, яъне каду ва помидор, яъне гӯҷи фарангӣ ва бодимҷон ва инчунин бо картошка, яъне себзаминӣ ва бо пиёз ва ғайра дуруст карда мешавад. вале дар ҷумҳурии Озарбойҷон соли 2017 пешдастӣ карда ин долмаро дар феҳристи мероси фарҳангии худ дар ЮНЕСКО ба сабт расонид. долма бошад рецептҳои гуногун дорад, яъне дар ҳар кишвар, дар ҳар давлат ба шаклҳои гуногун ин долмаро дуруст карда мешавад. то ҳол агар азизон дар канали мо узв нашуда бошед, лутфан аз шумо хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо узв шавед ва моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо танҳо кофист ки моро лайк гузоред ва то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед. меравем ба дуруст кардани долма. ин ашёи лозимӣ аст барои омода кардани долма. аввал як капустро, яъне як каламро мегирем, дар оби ҷӯш мегузорем то капустро аз ҳам ҷудо кунем. мо вақте ки оши палавро дуруст кардем, баъзе бинандагон эрод гирифтанд. эроди онҳо ҳам чашм, вале ман қабл аз оғози оши палав гуфта будам ки ҳар як ноҳия оши палавро бо рецептҳо, дастурамалҳои мухталиф анҷом медиҳанд ва ин эроди шумо ҳам қабул аст ва рецепте ки мо анҷом додем ин ҳам қабул аст. аз ҳам ҷудо мекунем баргҳои капустро, яъне байгҳои карамро. ин долмаро ба сабзавоти гуногун карда мешавад ва дар як зарфи дигар гӯштро обҷӯш мекунем. 1 кило гӯшти гӯсфанд, бештар қаварға мегузорам ва 1 қошуқ намак. тақрибан 15 дақиқа ӯро меҷӯшонем ва 400 грамм ё тақрибан 450 ё 300 чанд грамм ин шефпури мо камакак зиёдтар кардааст, барои ҳамин хотир биринҷро зиёд гирифтем ва 4 дона пиёзро хуб хурд мекунем, барои фарш омода мекунем ва биринҷ меояд. биринҷро шуста меандозем. 1 қошуқчаи хурд зира, каме намак ва мурч ва занҷабили, яъне қаламфури ширинак ва равған мо изофа мекунем ва ба ҳам мезанем. хуб ӯро ба ҳам мезанем. ана акнун мегузарем ба қисми боимҷонро хурд карда. мо инҷо бо боимҷон мекунем, яъне чанд ашёе ки мо инҷо дорем мо ба ҳаминҳо дуруст мекунем. бо баъзе ашёҳои дигар мешавад дуруст кард, вале мо ҳаминҳоро пайдо кардем, мо ҳаминҳоро кардем. ана ба ҳамин шакл, ба ҳамин содагӣ мо метавонем ки боимҷонро куло карда омода мекунем барои долмаи худ. дар баъзе рецептҳо, ин рецепте ки мо мегӯем ба яъне гирифта шуда аз рецепти курдии ироқӣ аст. اونها انا همین بویمجان رو و پیاز رو از بعد این پیاز ما درست میکنیم
از هم جدا میکنیم. همه اینها رو تف میتیم. بلغارسکی یعنی قرنفل شیرینک 7 دونه یا چقدر که باشد. ما کمی بیشتر کردیم ولی شما میتونید که کمتر کنید. دیگی ما 6 لیتر هست، برای همین کمی زیادتر کرده است شف پاوری ما. اگر همین ها رو تفتیم با خوشمزه تر میشد، یعنی بخور این میرود با مزهش خوب میشود. ما شروع میکنیم با پر کردن. تقریبا یک قاشق باشد برای پیاز ها کفایه هست. اون انا به همین مانند یعنی همش پر میکنیم، ولی اینجا ما کمتر پرتر کردیم. شما میتونید که نصف کنید، چون که پر کنید اون برنج دم میکند، بزرگ میشود، یعنی از همه جاش چی میشود، یعنی آنقدر خوشمزه تر نمیشود. کمتر اگر کردید یعنی بهتر است. یعنی یک قاشق کفایه است. در مغازه های ترکی در آلمان بویمجان و بلغارسکی را یعنی خوش کردهش هست، اون خیلی خوشمزه تر میشه. ما با اون خوش کرده درست نکردیم، خواستیم که به این همه سبزواتی تازه یعنی عادی درست کنیم تا که با شما نشون بدیم که چی طور درست کرده می شود. نوبتی کرم می شود. ما کرم رو انه میخیل یک قاشق می ریزیم و انه میخیل می پیچونیم. در اول برگای کرم رو در داخل ظرف می چینیم یک یک. اول گوشت می بیاید، با گوشت گوسفند خیلی خوشمزه می شود. ولی این غذا واقعا غذای خوشمزه است ولی خیلی کار دارد، خیلی کار زیاد دارد و این چونین قیمت هم هست. تقریبا ما همین برای دولما همین موادهای لازمی رو پیدا کردن تقریبا با یادم اونقدر نیست، شاید که 50 بود یا 40 یورو یعنی مصرف شد برای همین غذا رو درست کردن. ولی واقعا خوشمزه است. این شف پاوری ما اینمی پر کرده است دیگ رو. خیلی خوب. انا آب رو بعد پر میکنیم و در آتش مقرری، آتش میانه از 30 تا 40 دقیقه می جوشونیم. یک قاشق نمک هم قبل از این میکنیم که تو که یعنی بی نمکی بد نبوید. ما نمک هر کس با موافقی خواهشش می اندازد. ما وقتی که نمک ها رو اینجا میگیم البته ما در نظر داریم که هر کس موافقی طعمی خودش یعنی طبع دیلش چقدر که میخواهد نمک رو اضافه میکند یا اینکه مرچ رو اضافه میکند یا یه چیز دیگر رو. ما فقط استانداردش رو میگیم. این بود دلمه ما تمام شد. یعنی به همین آسانی، به همین سادگی ما دلمه رو یعنی انجام دادیم. و در آخر از شما خواهش کرده می شود که عزیزان اگر این ویدیو به شما پسند آمده باشد لطفاً کلاس گذارید، یعنی لایک مونید و اگر عضو نشده باشید عضو کانال ما شوید و این دستگیری شماست، دستگیری از طرف شماست. انشالله که ما در ویدیوهای آینده خیلی حرکت میکنیم که ویدیوهای خوب انجام بدهیم و در آخر یک صلوات به پیامبر میفرستیم و با شما اشتیای تام و شروع میکنیم با خوردن. جای شما خالی که خیلی از این دولمه ما کردیم ولی متاسفانه خود جای شما خالی بود، تناول کردیم، نوش جان کردیم
واقعا خیلی خوشمزه بود. بازم شما میتونید که این رو در خانه های خود کنید. که چقدر خوشمزه است. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار شما.